male cha kon dia ner ke chot gwan ka gat ke ye ko ngare ro an gan mo ru ne Charles kam cha ben ge ga sava school chet ke mila let kon ne won this week to kon ga lesson where audience ra ga living with each other chi andan kel ke joga work chana ra ke chi andan kel ke Jesus pardon wale chana ra ke bana ra ke chi andan kel ngum lot ke gwa me lesson na me raja ke chiang dang de kon ro dan cheng ge je gwa le kon chet ke chiang de cheng ge wut ke ne chek chiang de cheng ke guard ke ne de skin ke chiang de cheng kon kel bo ala ke ne de let kon kel ke pal de kon ro dan team re pal le kon no ke je ba chet ke me la nge ye ne la ba ke ye ke Monday lesson raja ke guard ke ne de skin no. Memory text this week. Take G. Colossians chapters 4, verse 6. When you speak or talk to people, always speak or say kind, loving word. Say things that will help them. Then when someone asks you a question, you will know how to reply. Gwa maraja ko miraji kanad. Ajane bangne riet to go ra to riet noka. Kana to go kana de bara to do no kala ni riet de na lok chito riet today yar ne changran ka jen ku mo jen mi chi ti bo ka dong de lo ma gwa de ye chu je ka min chi ti no a jen chang wa de ching kon kel no la de kon dan ching ka chang ma gwa ka Monday lesson raje ka god kana skin dio ju lo ko Adventist kana te cha kon nge ja go long Adventist home no ka ta nga dong de ji ching ro din chang ka na ka god mani dis ken na ka dai den charo kwen chang nga dong de ching ka chang no cha la no god pwen ken go no de god nga chen no ken te ken ka gwa chang no te ken ka gwa chang ka gwa den te ka chang go de nyos ka he dis ken and go no ka ka no kut la chak dien ba no ka alabo de gan de gat ken de ngesh ka duop la duop kot de kot de no kan ka no gad bo gor ko de ngaje kan no ka jiching nyal ka yen jiching de konkel ne mene wa gwa long no de jiching de kan apal de kan te ka pal pal me tak ba de gen de tot grun wankel ke de gen de tot ke tiang kel wa gad me cha ngesh ka rai ko ne ka gwa ngore kwa cha nyu do pal ka nang ne je lo ko ne tang te ji ka che man ne wa no mola lo ka je long ka gwa den chi min chi run ka re ko bok be chu nang la cha ne ka ko mi che yen chang ka ye no min dong nyo go de yen gan ngi bo ka ta len ni tin la yen ka chang chet ko de yen ngi bo no de kwak la ka chang ken ko no mo yo mo wete gwa de chang kel be gurban wo be kwak chang de ba ko lak be ngi ba ge ye duel ngi ba ka lesbian ka ta chieng mi dong de min de gad we ja ka go run ka nin de be de to kan de to no wa ka tin de te de nei de la dies gad ka de gad de ngi kan ka u ka nyam bia ka nyon nok ka bia ka nyon kot ka bia ka nyon chiang pal ka bia ka nyon letin kong ba te la lat ka te la la dien ka chang but min di ne jen ba go bia ka ngi ka ra yin chi pol lar min chi pol lar ka ji close cho ko diok bas ka janang ro ngo chi pol lar te no che lar ngo children obey your parents in everything. The Lord is pleased when you do this. Paul cha ga te ga jo ga yen ga la wo lo de dis kun re ga ti dial ko ne mena akel metel loy ko akel ga tin tel loy ko ko de kan tel loy ko de metiang o de kan lus de nyos che mane kan te ga bong na kong ba te cha go ra kam kon point ni to go kan ga kwi ga min gor ka no de ram me dis gat ka de let ka gat parent must show their children how to live wa kan dis gan panken ba gat ken ying nyos o de ga te ga di te gin de te ga from the daily goals tinde ran ga la let ka chang from the weekly goal tinde ran ga la re joka money monthly goal tinde ran ga la re path
mani yeli gol ke tinde ran ka lat bare run ka no mani te ga de dial and wo can cast ke dial to na de gat de nge ka ta ndong de chiang na rode. They also must teach their children the Bible truth. Min dine jan ba nyoka wa de ka gat ken de ga nge kan ka talk inte rai ko na mo na nyen ke len dine jan jan ngi yo de gat long ka nyu ta ga de te ke je di sometimes de kon ga pel kon de kon di ga de kon gat kon ngi ka dung de go ma cha gan nyu Bible la te ga cheng pel li tu ngwan to go ga je re te ka na me te bi ben la je ka rai ko wa di gan pan ken ma cha gat ken ngi ka do me news me nang ka ko gat to de cha ngi de cha nyu ko to wa kan la ja ro ko pod me di kan ka che man ni kre barien me re we dien bo la bo pod mo che pe kre chung mo ko ra ba pod rule kan liu ka dong de la ro ba pod ko win mon kan liu ko gat me kun ngai te cha na ka de kan ta gat ka me kan kun ngai no Paul bo gwa me wa che luek bo che so de che dis gan be che ka luek no chi ka gat ken be yak ko gat be ma cha la yak long ko sometime in kyang pet ko pi ran ka ne yak bo la de kan de ti ga ma mi chi pet gat ka mi che le re bo long che mi chi yot in cha la Bible mi che le re bo long la ja ke la ja ga loy gat ka ka mi chi gat loy de kai sometime che ba nga no dong ngi ni je gwa mulono cha dis gan cha ga lo ka no de ka gat ken chang gwa. Fathers, do not nag, blame or accuse your children. If you are too hard to please, they may want to stop trying. No. So cha wa gwa no dong be gat ku be ka come stand into dong cha ba long ga attain again at the same time. No. So dis gan gwa no ba gat ba ka ngi kan ka ngi me nyun nok. No. Ka ngi me nyun nok che lo no ba cha doi cha ga ba doi de yen ka doi ba ka doi me parien te dunten gwan gat ka wa gwan gat ka wa ta ga lat medit ba re pis ka gan no especially ka chiang pie de pie ka re ye ka che wo dong lat ba chu lat man gan ka ro man gwan gat ka ba wa ta ga peng medit long ma gor ka je nyol ka je no te ka status no wan ta cha lat te nyol je no wa di gan mo ka lwa ko kel ka nang ro la ja ka gat ken ko chang wo ka di bo bi ka ne la wo ka lwa ko no but me ram kel ka la nang ga lwa ko to ta ka long ben no gad bo mo wo ka di ti ka bo lwa ko but wa che joy long ben wo gwan gan me nya la nang ga lwa ko to ba la ta ka no bi gat bu ngut ka me we lwa ko e chang cha te de le la cup anymore bu ngut ka mo la we lwa ko so me te men la wo dis gan de ka example in thing dinigen de kan nyos ka letting gur kan ga bane ne kan ka gat ken de ka la de kan nyam ga ne ko nal pos kon ejen pe ga chek chaga mo de kon pe ten wala na pal na kon merel ko da ro ara cha ga jilu eta loy ka ngi du ka ko kwa din ke riet in chi kam ko kwa ma lango ju ko kwa din no muy ne ka yedu min ko kwa ara no bene ben bus ka ta de ching ko ka gat ko ta de ching ko ka ne tin cha ko kwen ka ta de ching ko gwa din ka ne dia lin ching ne kel re community me re lwa ko gwa din de join ka du re ching da bi ko bos ka bi ko nge ka ta ching du min go pa ta dia la nyam du ko ga chudu ga du la ko ra amen.